kila ngenkosi Khumalo edlusa mnandi siphela phake ibhola iyafijwa sekalula lapha ke muva oyela phake Inacio Miguel ayifikela Mbu Hlalswe kabi iBhawudi oyela phake Junior Dion the Black Diamond Swane lidliwe ibhola lakhe wantile Juba AK47 Mabwe Candy Shopper ikomdibuta asikelo make inkundla ayinisele mawala yini okwesibili ke esala phansi yena ke uLuke Batman Ngcobo funa lapha ke wantile Juba Ngcobo futhi nathi ibhola ke manje le Kaizer Chiefs phakathi boxini Indo Tamawofa lapha ke the Candy Shopper Ngcobo Lebahang Mabwe iphamisa kapha lenkundla Thabiso Munyane phakathi eboxini liyavinjwa ibhola lakhe yena ke uThabiso Munyane engapha lenkundla ke manje the Black Diamond Nhlanhla Zwane ayisangane ke lenkundla Fanila Crouch Fanila ayikhona phasa ngemuva uCrouch thona lapha ke PK Khumalo phakathi eboxini sebenza lapha ke uNtshebe Brendan Petersen Otiam Zuma lapha ke uPK Shezi ilapha ke phakathi nenkundla nathi sidloke lebhola ke Mukeli sinda ngokulambisa bola lapha ke Golden Arrows nathi ke uphasa lapha ke nenkundla ke manje siphela lapha ke ibhola lawo lapha ke Lamontville Golden Arrows engakhontezayo phakathi ebox Shezi nali thuba nikazi wempuphu Trevor umphakathi ayikhona yakele PK phila neKhumalo ekude Kwijebe ezophakanyiswa lapha ke uCele phakamisa uCele phakathi eboxini nalithuba leArosa Maxwele uyofuna lapha ke Fanila sibheka lapha ke Crouch Fanila phakathi eboxini PK Fanila ayikhona yamshiya ke ngane akubheka nje isikhala kade ke enaso emva ucisha nje lebhola ebengajika ke ashaye yena ke uPK ngobe koDlamini athama amadoda sibheka lapha ke ibhola lakhe Dlamini futhi wenze njani uyofuna lapha ke Fanila phasa ngemuva lapha ke uFanila Mtasikwa khipha lapha ke iphasa Mabwe uzabe kude akubheka nje kashelela ngako Shunwenkani wakhipha lapha ke iphasa uMtase umbonile leBahang Mabwe ukuthi akekho ke 18 Ngcobo phakathi eboxini Buti Ngcobo phakathi kwepali Shunwenkani Buti Luke Batman elibuyise kamnandi le bhola ngoba likhipha phezulu kwepali yena ke uCandy Shopper PK Khumalo Jebe akubheka nje kashelela ngako Shunwenkani efikile lapha ke PK Khumalo uyena loliswa yena ke Brendan Petersen nathi ke jikana lapha ke Black Diamond sibheka lapha ke Nhlanhla Zwane indlela ke yatheni yakhe nathi ke irun manje yakhe lapha ke uZwane wenze njani ufuna ukuyiyela the Black Diamond Fanny anganazo Fanny indaba bemphase emuva paper 2 kuNdovikazi phala phakathi eboxini nalithuba ayikhona nathi Bhawudi hamba namadodezwa iBhawudi phakathi eboxini ngale nenkundla yamshiya uNdovikazi uthwake Frosla kusela lapha ke muva uzobuka ayikho uzoba yenye futhi ikhona kick le bola afuna ke uFanila fika nje kalula Brendan Petersen yakazi manje paper 2 wenze njani ekhipha lapha ke phasa nalithuba likaBatman phakathi eboxini izobona lapha ke Kaizer Chiefs wantile Juba leBahang Mabwe Vilakazi ayiphakamisa phakathi eboxini Ngcobo uyavala uNgcobo wenze njani ikomdibuta Meputi sibheka lapha ibhola kaNgcobo Vilakazi ngoreke liyamhlula le bhola yena amabheka lapha ke Mukeli ke imidlalo ke yonke ke yomthathu PK Khumalo uyavula yavala phakamisa uKhumalo phakathi eboxini
atidlwa ke ibhola uyela phakathi kwandile Juba AK47 awuthula mntana lakhe khona ivorovoro phakathi eboxini ngoba Sinda ngombambisa iGolden Arrows le Kaizer Chiefs AK47 wandile Juba ubona iCandy Shop ithi yahlabi yahle iCandy Shop asebeyivimba nje kalula iyona ke iCandy Shop yena ke uNkosi Ngiphile Ngcobo aleyo ndlela ke mbukele ngaphandle nje kwesithombe sakho unompempe ke uyishaka uzobuka ayikho phezu kwebhali ibhola lakhe uNkosi Ngiphile Ngcobo udla ngejubane yena ke ufanila wenze njani fanila uyabuya lapha ke Zitha Kwinika Ngobe ko Dlamini engaphakele ukudla ayabulela Maxwele phamisa lapha ke Maxwele onside kodwa ke usefikile Brendan Petersen Kaizer Chiefs ke bukele isisukumisa lapha ke abanye babadlali abalapha ke ebenchini Dasigwa Zitha Kwinika yofuna ngaphakathi kudla vele ke ibhawuti River Frosler Candy Shop Ngcobo sibeka lapha ke Luke Batmana nansi Candy Shop futhi sitolo samaswiti Mikel bona lapha ke Zitha Kwinika ayipholela lapha ke Kaizer Chiefs lapha ke Mtakoba lapha ke eTanzania Adolfa Itegeko Mtasingwa obekishima kuyo lapha ke Azam FC elando yo lapha ke Kaizer Chiefs natipholela lapha ke Lamontville Golden Arrows ngobe ko Dlamini yashoshela ubheka lapha ke phambili Shezi Giane PK Pilan Khumalo eveza mnangu lapha kuShezi engakhontezayo Shezi ebheke icross Brendan anticipate icross phansi kanokusho nokushakana phansi khona ihlalele ihambelo Pilan Khumalo ebebheke icross Brendan Petersen kanti ushiyeke isikhalo esikhulu emva kwakhe wasebabhoqoza usiboqozi yena ke uShezi yadlala TV alumthina satellite athi vele siyabe sibhadi